Saa tatu n'iminota igera kuri 50 i Kigali mu Rwanda kuri Kigali Convention Center niho hagiye kubera rero inama y'igihugu y'umushyikirano. Iyi ni inama igiye kuba ku nshuro ya 20, akaba ari inama yitabiriwe n'abayobozi mu nzego zitandukanye. Inama y'igihugu umushyikirano rero yongeye kuba ku nshuro yayo 20 nyuma y'uko rero iheruka yari yabaye muri 2024 igafatirwamo imyanzuro irimo ijyanye no kuzamura umusaruro ukomoka ku buhinzi, bukaba kandi no kubaka udukiriro mu gihugu ndetse no korohereza abanyarwanda baba hanze y'igihugu kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu biri mu byagezweho neza. Ni icyo gihe rero imyanzuro 13 niyo yafatiwe muri iyo nama, irimo ingingo zigamije guteza imbere ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage ndetse no guteza imbere urwego rw'imiyoborere, biherutse rero kandi gutangazwa ko yashyizwe mu bikorwa ku kigero cya 80%. Hanyuma rero nk'uko mwabibonye kuri video, abo n'abayobozi batandukanye n'abantu batandukanye mu byubahiro byabo barimo barinjira muri Kigali Convention Center bitabiriye inama. Rero biteganijwe ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Madame Jeannette Kagame baza kuba nabo bitabiriye inama ndetse kandi baza kwitangiza ku mugaragaro. Iraba uyu munsi ku itariki ya 5 nyuma kandi izakomeze no ku munsi w'ejo ku itariki ya 6 mu cyumba cya Kigali Convention Center. Ari kubera rero inama hateraniye abanyarwanda baturutse mu bice byose by'igihugu kugira ngo batange umusanzu ku biganiro bigamije iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Hanyuma nk'uko byagenze ubushize, hari n'andi masite atandukanye nayo araza kuba ariho abantu batandukanye nabo baraza gutanga ibitekerezo rero kuri inama y'igihugu y'umushyikirano nk'uko byagenze ubushize mu 2024. nk'uko nabivuze hejuru, Guverinoma y'u Rwanda itangaza ko byibuze imyanzuro y'inama y'igihugu y'umushyikirano ya 19 yashyizwe mu bikorwa ku rugero rurenga 80%, aho nko kuzamura umusaruro ukomoka ku buhinzi, kubaka udukiriro mu gihugu hose ndetse no korohereza abanyarwanda baba hanze y'igihugu kugira uruhare mu iterambere ry'igihugu biri mu byagezweho neza. Hagati aho ngaho umushyikirano wa 19 wafatiyemo imyanzuro 13 harimo ingingo zigamije guteza imbere ubukungu, imibereho myiza y'abaturage ndetse no guteza imbere urwego rw'imiyoborere muri rusange. Ikindi wenda twavuga nuko umunyamabanga wa leta ushinzwe imari ya leta muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi yitwa Geoffrey Kabera yabwiye itangazamakuru cya RBA ko imyanzuro yose yashyizwe mu bikorwa ku rugero rurenze 80% muri rusange. Ati imyanzuro muri rusange iri ku kigero kiri hejuru ya 80%, duhereye cyane cyane mu buhinzi. Twagiye tubona ko ubuhinzi kandi bwagiye buzamuka neza, atiyongereyeho ubuso ati buhingwa ati nk'uko byari biteganyijwe n'ahandi hari ibikorwa kandi bijyanye no kuhira ibihingwa. Hari imishinga kandi itandukanye yagiye ikorwa yo kugira ngo rero tuzamure ubuso buhingwaho. Uyu Kabera yasobanuye ko umushinga wo gutunganya igishanga cya Nyiramageni ndetse n'igishanga cy'Akanyaru, imishinga ya Kirehe yo kuhira Kayonza n'ahandi byose ngo bijyanishwa n'ibikorwa byo kugira ngo tubashe kuhunika nabyo kandi byagiye bikorwa. Kugira ngo umusaruro kandi ukomoka ku buhinzi n'ubworozi ugere ku isoko bisaba imihanda yaba iya kaburimbo ndetse n'imihanda mihahirano. Kabera yavuze ko hatunganyijwe ibi byibuze ibirometero birenga 2200 by'imihanda y'imihahirano yagiye icungwa neza kugira ngo rero abantu babashe kuyigendamo neza, ndetse irenga 58% ikaba ikimeze neza. Ku mwanzuro wavugaga ko hagomba kubakwa udukiriro mu gihugu hose kandi hakiyongera umusaruro w'ibikomoka, yavuze ko hashyizweho uburyo bwo kugira ngo turusheho kandi gucunga neza udukiriro mu gihugu hose kugira ngo kandi n'ababikoramo babashe kubona inyungu cyane, ko twabonye ko ubu abarenga 370 bamaze kubonamo akazi, bigaragaza ko bifite akamaro ku banyarwanda kandi bibafasha no kunoza ibyo bakora. Kuva rero umushyikirano wa 19 urangiye huzuye amashuri agera kuri 24 y'imyuga n'ubumenyingiro, mu gihe andi 135 yatangiye kwigisha amasomo y'imyuga n'ubumenyi ngiro, bituma rero muri buri murenge hari amashuri yigisha aya masomo. Ishoramari ry'abari muri diaspora ryarazamutse kuva icyo gihe. Icyo umuntu yavuga nuko byibuze bivuga ko gahunda zihuza abanyarwanda bari mu mahanga zikunda kugarukamo ingingo yo gushora imari mu gihugu cyabo ndetse no kurushaho kandi kuzamura umubare w'amafaranga bohereza mu gihugu bakomokamo. Imibare ya Banki Nkuru y'Igihugu y'u Rwanda BNR igaragaza ko amafaranga yoherejwe n'abanyarwanda baba mu mahanga yageze kuri miliyoni 502 z'amadolari y'Amerika muri 2024 avuye kuri miliyoni 505 z'amadolari y'Amerika muri 2023, bivuze ko hagabanutseho make. Kabera yasobanuye ko hari imishinga kandi itandukanye aba mu bihugu by'amahanga basobanuriweho uko bayishoramo imari, harimo nk'ijyanye n'ubwubatsi, ubuhinzi,
inganda ndetse n'ibindi. Ati ishoramari ryagiye rituruka mu bantu batuye hanze ryageze kuri miliyoni 35 z'amadolari Amerika, bikaba ari ibintu byo twakwishimira kandi binagaragaza ubushake bukomeye cyane bw'abanyarwanda batuye muri diaspora cyangwa se batuye hanze mu bihugu byo hanze. Mu bindi byagezweho biturutse mu myanzuro y'umushyikirano harimo kumenya ahantu hari urubyiruko rw'abanyarwanda biga ubumenyi bw'imikoranire bw'imboneka rimwe kandi bagashishikarizwa gutaha igihe barangije amasomo. Ati ubu habanje rero kumenya abariyo kugira ngo babarurwe neza. Kugeza ubu ati hari abo twagiye kandi tubona ko bakeneye kuza bagafasha mu gihugu ahantu dufite ibibazo byo kutagira ubumenyi buhagije, aho tumaze kandi kubona abarenga 150 bagiye bagaruka bakinjizwa mu mirimo itandukanye ifitiye igihugu akamaro. Inama y'igihugu y'umushyikirano 20 iteganyijwe kuva uyu munsi nk'uko nabivuze ndetse no ku munsi w'ejo kwa gatanu. Ariko kandi inama y'igihugu y'umushyikirano ikaba yibanda ku gusuzuma aho igihugu kigeze mu kuzamura imibereho myiza y'abanyarwanda, gushaka ibisubizo by'ibibazo byagaragaye mu nzego zitandukanye n'ibindi bigamije iterambere rirambye. Ni ukuvuga ngo tuvuze ku bijyanye n'ubuhinzi, tuvuga ku bijyanye n'imibereho myiza y'abanyarwanda, ariko hari n'ikindi kibazo gikomeye cyane cy'umutekano. Mbibutsa ko u Rwanda ruri mu karere k'ibiyaga bigari kandi ni akarere k'ibiyaga bigari kamaze igihe karimo ibibazo by'umutekano muke, ndetse navuga ngo uretse nk'igihugu cya Tanzania n'igihugu cya Uganda, ibindi bihugu byose bihana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda biri mu makimbirane cyangwa se biri kurebana nabi ubu tuvugana. Igihugu kiri mu majyepfo y'u Rwanda, igihugu cy'u Burundi, barabizi ko gishinja u Rwanda ko rufasha umutwe wa Red Tabara, ibirego u Rwanda rwahakanye, ndetse Barundi bakavuga ngo mwohereze abo ngabo bagerageje gushaka gukora kudeta muri 2015 ku butegetsi bwa Petero Nkurunziza. U Rwanda rukavuga ko rutabifite mu bubasha cyangwa se mu bushobozi bwo kuba rwabohereza kuko bari mu Rwanda nk'impunzi zicungwa n'umuryango w'abibumbye. Hanyuma ikindi rero hagiye habaho ibiganiro ku mpande zombi, yaba abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga, yaba wari uriho witwa Albert Shingiro, Edouard Bizimana we banza nyirango atari yabigerageza ahari, ariko mwumvishe ko minsi yatambutse umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yitwa Ambassadeur Vienne Nduhungire yavuze ko ibiganiro byabagaho undi ku ruhande rw'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi byatangaga umusaruro, ko bishobora gutanga umusaruro ndetse ibintu bikaba byagenda neza. Ariko kuva hajyaho witwa Dr Edouard Bizimana ibintu byarushijeho kuzamba muri rusange. Muri uko amagambo yatangaje anavuga ko ubuhuza bwa Katari ntacyo buvuze, ntacyo bumaze. Ati barabuza Leta Zunze za Amerika bakaba amafaranga kugira ngo ibintu bikomeje bidogere mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange. Hanyuma ikindi umuntu yavuga ni ibibazo by'umutekano muke hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kongo ishinja u Rwanda ko rufasha umutwe wa 23. U Rwanda rwabihakanye ruvuga ko rugo icyo rwakoze ari ingamba z'ubwirinzi. Gusa izo ngamba z'ubwirinzi zishingiye ku kuvuga ngo buri muntu wese wagerageza gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, uwo nguwo ntabwo byamugwa amahoro. Mu minsi mike ishize Mathilde Mukantabana, Ambassadeur y'u Rwanda mu gihugu cya Tanzania Amerika, bavuze ko u Rwanda rufitanye imikoranire mu byo bweruye na 23. Iyo mikoranire ngira ngo yarasobanuwe, abantu barayumvise mu buryo bwumvikana, ntabwo ndaza kongera kubigarukaho cyane. Ikindi ni uko rero mu byashyizweho umukono ku masezerano ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 2025 na Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Felix Tshisekedi Washington DC, nuko bagomba kwanza gusinya umutwe wa FDLR. Uyu ni umutwe ugizwe n'abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata umwaka w'1994. Hanyuma u Rwanda rukabona gukuraho iki ingamba z'ubwirinzi. Mbibutsa ko agatongo ngaho tuvugana M23 na coalition irimo FARDC, ingabo z'u Burundi, irimo FDLR na Wazalendo bakomeje imirwano mu bitandukanye. Ku munsi rero twabonye amakuru yuko ikibuga cy'indege cya za Kisangani haje kuraswa M23, ndetse iranabitangaza iranabyemera ko ariyo yabikoze, kuko yavuga ngo igomba kurasa aho bategurira urugamba, aho ziriya ndege za drone zitagira abadereva zituruka cyangwa se zitunganyirizwa. Ibyo byose mu by'ukuri nibyo byagiye biba. Uyu munsi wa none ibiganiro birakomeje i Doha muri Qatar, ariko bivuga yuko intumwa za leta ya Kongo zitabira nk'uko bikwiye. Hari ibindi biganiro nabyo biteganyijwe bigomba gukorwa n'Abanyafurika. Twaza tubigaruka mu makuru yacu yatambutse. Olusegun Obasanjo, Suzima wa Togo, bose barakora ibishoboka byose kugira ngo ibiganiro bibe mu mwuka mwiza kandi bizatange umusaruro mu buryo bufatika. Ikiro rero nuko buri muntu wese ku ruhande rwe yategereje kumenya ngo ese biraza kugenda bite. Ni ingingo iraza kugarukaho n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu ijambo araza kugeza ku bantu bitabiriye inama, avuga uko umutekano w'u Rwanda wifashe imbere mu gihugu ndetse no mu karere n'ahandi ku ruhando mpuzamahanga, kuko u Rwanda muherutse kubona ko rwohereje ingabo kujya gufasha mu gihugu cya Jamaica mu bikorwa by'ubwubatsi. Bagize igisirikare cy'u Rwanda RDF
igikorwa cyiza cyane cyashimwe n'abantu batandukanye. Ikindi dufite ingabo muri Central Africa, dufite ingabo kandi muri Mozambique zikomeje ibikorwa byo kubungabunga amahoro ndetse no kurwanya ibyihebe. Muri Central Africa ziriho ku bw'umuryango w'abibumbye ndetse no mu masezerano ibihugu byombi byagiranye. Hanyuma ikindi ni muri Sudani y'Epfo. Byose rero ni ingingo umukuru w'igihugu adashobora kurenza ingohe. Hanyuma kandi ku ruhando rwa diplomasi, ububanyi n'amahanga nabyo byose biraza kuvugwaho. U Rwanda rubanye gute n'ibindi bihugu bitandukanye, yaba ibyo mu karere, yaba ibihugu byo muri Afurika ndetse no ku ruhando mpuzamahanga mu bihugu bya kure. Byose izo ni ingingo ziraza kugarukwaho muri rusange. Ibindi murabizi ko aba ari umwanya wo kwisanzura, kuganira, kubaza abayobozi inshingano accountability, hanyuma nabo bakagira ibyo basubiza, ibyakozwe, ibitarakozwe. Rwose ni umwanya uhabwa n'abanyarwanda muri rusange, bagatanga ibitekerezo ndetse bakabaza n'ibibazo bitandukanye, kandi byose umukuru w'igihugu aba agenda abibonera igisubizo. Reka rero mbabwire ngo turakomeza tubakurikiranira 5 kuri 5 uko inama y'igihugu y'umushyikirano igiye kugenda. Dutegereje ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ndetse na Madamu Jeannette Kagame bagera muri iki cyumba kugira ngo batangize ku mugaragaro inama y'igihugu y'umushyikirano.